ba besia bibi foforo na baby kwa ye kwa kosua no eye labadi onipa nso a wo ba be kire ya de kwa ye besua no eye Sunday Latizan enti adeko a ento se ebekwa wiye no na wasua wo Yensua Ade adwumade so no Sandra wa ha so beboaye Sandra mpacha o mechia o na pom ti say adwuma mo nso ye de nyame ase Yensua Ade adwumade nso da ase se wa ma yakwanya se ye mra na kire ye bibi na mpacha wo kire ye den ye ba ye me de me hu we ye ntakra we me se den hu se de de boya tade mu ibi o we nsu minim se de ye di me akuro se de be yo we num nyina we pe na minim na de ban se aya na tailor for de ye adwuma nso me ba me hu machine na engu niko mo nso no makase e bia obepempam enti ye be hwe Sandra mpacho eden na wo kire yen ne mpacho ene no me pese me ntre bridal fan se na ye bridal fan okay omo ayefrofo omo mo ware ni omo kra no edi hu omo ho no ne friend bridal fan no won say bi o ha ne kra no o hu ne ho star kakra bi oh okay eti ne edi ye ne wo ho na ye fan baako a we ye den okay impacho bridal fan no asa na be bridal fan uhia madibi ye friend skeleton na skeleton e ba no shape bebre okay ba we ne ye friend 360 we 360 shape na to say twa ne ho kuku a yo nti bia ne shape ye wo shape bebre obia ne ne openti ubehia skeleton no na we hia we ye friend trimmings okay trimmings no so ye wo colors bebre depending on said the front no pelo jo na we so ye friend feathers ntakra it say me ba ye metwa ntakra oh okay na we so flowers and also flower no any type of flower bia obetimi use e dey aye depending on the color na nipa no we see any type of flower bia until your flowers so me feature until ko tete bi depending design a opese wo nye yetimi the flower no cry ye fan oh okay I see o obetimi ahihye no wenya nice shape I see and na we so your friend glue UHU no say wunni hot glue a obetimi use UHU glue okay na hot glue no we no because of light issue near they say light ni ho a no use UHU enti akwa say manual and automatic we ya glue enti glue we na odi be share gun nim glue gun okay na odi aye ejuma no enti ebi kra na shemu me pa try ebi na mum de say share na so say we no de ehia ma electricity yes enti se ba ne se ba bia wo no light ni ho a ubetumi ayusu UHU no na dia ye adekro no a yate ye da say but was say yen share bibin so we ano ye den sin we wait to me chi ye sin we oh okay we na no nye din bebre enchena awai but e betimi aye all right okay just that we know the ya last the quality no gina for check yo gina yate ase simpacho niema obehia for bridal fan na we no the straw we ye glue na wo we glue no na ye de she we mu ajo yate ase ye da simpacho ye nsha ase nti simpacho o start o fan na obehia trimmings na dikan okay na no so betimi use any trimmings bia ye wo mo different e bi ye thick na bi nso ye light nti de kwa we thick na light we light trimmings nti ube use o glue no now they are so ano no kakra na what start wo handle no o start handle na best o de be fa handle no ho o start o fan no o de be fa ho say okay but o she ha no on say ha no atom nti o pa o betimi atwa enye say o pa o betwa okay o betwa now they are sorry say with a glue ya ne tu no be kata say na be ya ne tu no be kata nti we are then now we use we trimmings no e dey afa ho say say na be ya aha no en show e cra bride na en ko show nti o check akra de taria na wa man
trimmings ni glue kakra enti glue no kakra bi na wo hia ho no so de kakra bi na ye because one ya obosa be ye onsa ho nyina enti we use kakra bi now they are fadua ne ho say okay ti ye handle no okay enti ye bridal fan na ya sha se a ye no said the obey ya be wie no na ho atwa kama no e na wo kire na hyase ne kwan a ye de fa so nti ensesa no kata ho nti na watwa bi na de akata no kama uwia na de afefa ho enti we no wo de fa ho the same direction na answer wo de be fa ho se ne obi o ye lefty obi so nti se ne wo de be fa ho a unhu dua no okay wo de be fa ho na nti se dua ne handle na ye de bibi kata so se ne be ya enshow epatwan ya ti ase me gidi se onso wani de akire a wo sua bibi e de afrim se ne be ya ye be wie no na wanya bibi asua wo Yensua Ade dwumadi so epatwan wo de fa ho wi a na wakate bibi e be du no wo kate a wo be hia UH no to say the odi bi ye ya de fam ho obehia ye na de aye ho se na be ye betare eye skeleton ne so betare so okay enti ense said ye twa to no odi be fa aha no e se betare e wo se entare ade no odi fa height mi yi enti ya na ye de tare so se na be ye de feathers no e be fa so okay enti ase pacho be bia ye du no ye behia feathers enti obefa feathers no so 2 years in a pack o my no years yeah we na mudu susu obe say 2 years na obehia obi wo pen okay take no obehia be 4 years see depending on the panic color no any send your pen no 2 years na e ma fan no nye kese okay nye kese bebre nti wo fa feathers na now I use glue gun. This time they use glue gun no because no e wo so the otre say ma na ye nti when e be di kan use okay na pacha wo ye use the same me hu se wo di ahye ma plug ma plug nti o pese won use a gun ni now dey glue stick we friend stick now dey ahye to the best na chi he so ma ye hu se chire ha na kwan ne da na de ahye ho to the she ho we dey shy eno ano no eno abe ebeba e wo se enye hot ya te ya da se nti o be fa o feathers no o fa o feathers as a beginner dey e wo se won check won fa tape na won check se bia o measure 1 inch and no say we fa feather now we the better ha okay but because my used to ninti me fa me measure tina na kokwa na my ti say yen ya ye afa ne Yensua wo Yensua Ade so no ese yen ya tape measure no na je say de ato ho enti 1 inch ne kire say wo de uye bibi say je say aha no e de besi aha now the patron now the feather na to ano no ti ma fa feather ni sisi a ti o de hot glue no beka ano no enye hia enye ejuma okay nti ese enye hyehyehye nti me ma measure okay ti no nse me de ato so say okay ti o de be ye nti ano na wo de be ye no se wo de ye wa de kosi wo se onya nkosi wo de ye no round ama nasi okay na mpacho wo to say wo de aye so say no e bia na aye bibi na uja hokoba obeba no na enye eden obeba na aye eden eden so a wo ye ne ntem because aye eden na wo ya dem a wo yiyi no na aye time nti e bia wa ye wi o pese wo yi na fa different feather nto ho because it me mix colors no okay e bia green pese me yi na me fa white nhye ho na me fa white nto so a metimi yi na ma hyehye no fofo okay it depending how o ye no obeye no tie wo se o ma o ho nye ha
enti me gye de se ehon so uguso a usua de wa hye ne so enti we no nia daje a yenko ho wo de won saka pe na sese wotumi ye wie na we yi won safri ho se na ebe ya glue gun no any glue na de ayeso no enkeki na emadwuma na nye tan ana se ensei enti ye bridal fan no na ye guso a Sandy Latizan eguso a o kire ye no aha nti je say fanu aya ye hu no fefe hu no ana wo ye yo won say onwie so me gidi say wo hu say de ade ne ko no na che say watumi hu say ye wi a ye bridal fan okay I see aha nti che say ni hia no say wo de skeleton no ebe faso ne oguru yo nti be ya na wo de ehia ama na do say okay nti me guso a me yo ba glue no so eye hyepa say wan wo ye na wan hwa etimi hyew na etu nsa no eye hye na mo ya mo wo bibia mo de hye mo nsa na say fa ho timi ye no sa se timi ye se we used to work ejuma na kwa e show kra timi ye ne sa ya ti ase bibia wo ya wo bre ti hwese enhye wo na emomo no ebetumi so ahye wo because bibia ye ho no e den ya beko kakra beko wani wo ejuma bia ne ade bia wo yem ti pacho my esi handle na no enti wo yesi a wo betwa okay just atare ti abeshia into besta call nest o nest no on fantare so because of feathers ni indoors nti obema space obeja space kakra se na be ya ebetimi aboa no fe but o de ben na fan be kitwa o de ben say ya unya bibia o de be ye middle no nti say no a we ni so no obema na be nim kakra na tumi cover so yo yati ase okay say see ano ye feathers na ma na sie wi nti say ano bride na o je fan we no on penny fan bebre okay nti be use kakra bi be ma fan na ye light e won nsem yo bride no me ne ye adwen because say na tade e se na mu odudu ontimi me kura we nsu dudu but e bi mo so pen no heavy well e bi so na e bi pen akese bolo na bi so pen nti awati ase okay into your twice second one second one so be fa nye wutwaye no nkae no no wasaye ni sa the same procedure na now that yeah okay ene glue gun no so enane ekopa enti we na on penny bebre nti me dey feathers no abanim okay se na be ya light e wo ni nsem but open bebre a me dey be ba no pe but open light ni nti aha na e wo se me fa ati ase nti wo so ni nyina na usua na wo hwe enti abanim kakra na te se kwan abedem kakra se na be ya emunye du bebre emma ayefro no okay ya ti ase okay ebia na afei na washa ase a wo hwa de ye friend no bridal fan de aya na ayefro no kura omde hu ho no eno na Sandy Latizan e kire ye wo Yensua Ade dwumade so se na be ya wo so ubenya bibia sua na abrabo no wo de ato aso eno nti na ye wa ha ya yeguso a o chire na sa nti me de foforo okay it depending on dodo a wo ye no ese se otimi nya glue no but esa na wo nya glue a obetimi eyisu yo e de ato aso yo ati ase nti we no ye nika because wo manual na wo automatic de it is a how far a habefa enti we enye say excuse ya ma light out nti mentumi anya adwuma asem so nti che say we ye adwuma a onimu ye a kanea wo ho kanea ni ho oda banko a ubedidi so ati ase enti mo ani nko ho ne pe ya
middle no second way nti o pese unko next one na say bride ne penny light no e was say me ade one enka ho okay yo nti at the end of the day no esi ehu say hakata wo ho be kata yes say ya enye fe nti e was say unkata ho okay yati ase nti we your third round yes but ye pen bebre mu do pen bebre nti eno so me space kakra okay yati I see. Internet is a Sandra when I juma bia. Won shede hia dwetre kokoro. No atoto bi niema bebre no aka say because you enwie no. Me nya sika me beto me ho niema. Bachode bi. Sika kakra bi obetime dia ye. No ahase ye adwuma. Because the more orders ne ba no. Na wunya ska okay now so the bobra no enti wo a wuti fie na we excuses bebre no e na me pon me ho me nya shop e na me pon me ho me nya ho a wait me atene fie cry so now they agiska so what na they agiska because we a eyi bride no say friends Priscilla na man patwan ene o de beje no na che say eno ano no wagiska we first face ye jina he ye first face nti ye besa come back nti ye front and back but your brides ni bi wo ha obi wo ye too simple say opese wonye front back okay because okra a happen a show okay and I depending on nipa ni sika okra because obi wa na ni sika ndoso nti opese wonye happy e ma no jo yati ase nti sesia no se pese ye nya akire no so a the same procedure ye be wie no na aye adekro no okay yati ase same procedure pacho say ye front and back ye nim ni atire no okay nti ye nim ni atire ni obetimi atene no anyhow a open no nti ye nim any atire nti say ne opese on design ni bia no e be depend how a open no wow nti ye front and back nti aka next step which is the trimmings ye next step no so trimmings no nti trimmings ni obefa wo hot glue opese middle ni nyefe nti obefa wo hot glue okay mi so mu ana mpacho ye this juma no fa kese na jina wo mpacho ni so mpacho se sam metime yisu yellow one yo nti eno so o de beto bebia o be hwe bebia handle ni wo no na o de atoso ye pese ye nsili eye ho no okay nti ye de tu enim jo middle no nti abri bia no so de hia na sa no ne si a bebia wo hia ase ano ne si na ho na de to so se na be ya en show jo yate ti we no be ma no design sronko bi wo mu na hu ne kroma na we ye o hyenhye fefefe no e na wo kirew no nti sua ne yie she won when so I say I show kafra kafra yo kafra iti when so yard ni mu a e ba chan we dey moton ni park say ya sherabim na wato to wa okoto adodo a wo nya no na wo dey aye adekon apese wo dey ye ati okay tiano so be yesi na wetwa yo na esi obesa ko another step na waye na eno so ye pese ye nkata ho na e wa na skeleton ye nkata so okay so man so ye nkata so ba
nti we be san dia to so say nti abre bia ye hye na so se ba bia no see ya yitwa ye no e ho na de to so a ye be hye asie se na be ya insure yo bibi ya hye pa you say ya na yo on say you say okay wow skeleton na iraba ira okay so skeleton na irawo nti e ka kitwa kra na obetimi asade aye yo ana say flower crown ni so a ope a uye 2 steps na ohwe na tokro ni so a eno an say wape flower no na wesusu ahwe say okay ya say nye okay nso a no wasa ye another step okay nti we no ye de to so no you say nye okay because who say skeleton na crack ho nti ye wose ye nkata so okay I see hana flower ni be shenti e wo se enhye ho na onfa flower no to so I see say your skeleton na de shase no yakata ne so ayira so anya sa ayira keke ayira ye fe okay wow nti ano ye hia flower ebi mo timi obia ne se ne open no obi wo beka se wo hia flower bia open say ya depending on nipa ne kenti e hye no o de be ma che fan no yate enti mpacho me ba o ye no say no a mutimi e de we ni eye design ana say round one e ko na no ayi ni shape ho e wo say round na na enko but ope say wonye design depending materials awo Adom me wo de ye it say me de diamond yi me pesa ha no enye di a mutimi ye ma be ye ye wo bi wo ho a etimi su stones e de trodin okay nti nini na agina how a open we ye near bridal fan na eye enye din jo ahyase for no Matiase nti the more a wo hu no we hu we wia the next step ne so ye woni ama bebra ye de ye na amana ye fe etimi metinya tro din dia to ho na we kra mate enti me gide say me next class no me ba na me ba besua na maye no na me diamond what you say ha okay yeah that's something but next one eh flower ye de to me do no se ne be ya ebenya ne ebenya fan no ye okay enti flower no say the akoye silver kama no because you use color green no enti na we use na eyi na pie yo enti ye de be share in patch of flower no eno so be hia glue enti eno so de be o de glue ni be ka flower na no glue ni de sa e chi ade enti bibia e be hu o table so bia etimi fa okay Bacha no an jo na dia siso asa yewie ya bridal fan bacha ye be gina ha sisi yi ade na ye hu ne kromu ana e yesire bacha yewie bridal fan bacha sa we are friend 360 because round nti obi wo so a oyema na open cute won say we looking cute but obi open more cuter made the scissors no ebe shape ya no na amana ye kokro wa for mo penny man kitwa no okay enti yaye afoforo ya enne na afi na ye sua ne de curtain no kran so no so experience e bitwa etu de jan say ya my na to say at the end of the day no de hia ne say ya bridal fan ena bon sai for na ya no mu yesi so so hu ye enti yensua de ejumade no enne de ya boa ama watumi esua no Sandra ye fa ne se de wa kire yen ifi na ekwa beboa obi
but ne nyina akɔ wie sikasɛm fi sɛ we nyina wotoye ho scissors ye ho gun ye ho hwanhwan sɛ obi kura he a ɛno obetumi ahyɛ aseɛ so ye bibisa sɛ wo kura we no material ne bibia no kura 200 ana 250 a okay obetumi ahyɛ tɔne ma no na waye patron yate enti efri na ɛkɔ megidi sɛ wanya bibi asua wa abrabom a wode betoa abrabo ne so eno nti na wo kwa da bia ɛsese wo hwɛ afisem ɛwɔ bedwam dwumadi so yensua de dwumadi na wo so wanya bibi a wode won sabeye so ate ase fi sɛ aha mfa na won sa no nso atumi aboa na afa Sunday Latizan ene na waboa yen a yetumi aye yen Bridal Fan Sunday ebi a na pese yen frɛ wo anase yen hwehwɛ wo a ehefa na yen kɔ oh me patch me on Instagram and Facebook at Sunday Latizan sure na opese on frɛ me so my number is 0244 259033 jo yeda se pa nyame hia so waboa ya ma anuanom yensua de adwumadi ene de yesua ye eye Bridal Fan ene kura me so ho ene kura me wo so sua ye na ya wo de yi akyea se de me de yi akyea so ho hwe ne fe wate ase Sadik ena amo ena omo ye me cameraman na omo boa ma ye betwa ye personal na man wa ho siesie hima enso na boa ya ye bedu Sunday Latizan hono mu a yetumi asua de a ente se enkane ye hwe ye nsuhire ye ofei ni kwe adaroma Sunday Latizan pato ye da se nyame hira o bi de ma me kira diamond me da se